Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kudogera dore ko umutwe wa M23 ukomeje urugamba kandi ukaba uhanganye n'ibihugu bitandukanye bigera kuri 7 mu gihe ingabo z'ihuriro AFC M23 zikomeje kotsa igitutu ingabo za leta ni mu rugamba zihanganyemo n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Epfo. Izi ngabo za leta FARDC biravugwa ko zaba zatangiye guhunga umujyi wa Uvira ku itariki ya 19 Gashyantare uyu munsi 2025. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo aravuga ko ingabo za leta zatangiye kuneshwa n'umutwe wa M23 ku buryo bugaragarira buri wese. Ibi bikaba biri guturuka ahanini ku buryo umujyi wa Goma, Bukavu, Kamanyora n'utundi duce twigaruriwe n'abarwanyi ba M23 hatigeze hagaragara uguhangana gukomeye kw'ingabo za leta ndetse n'umutwe M23. Ibi kandi hari ababifata nk'ubugambanyi cyangwa gucikamo ibice kw'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Amakuru aturuka mu bindi binyamakuru nuko ingabo za leta zari zisanzwe zifite ibirindiro mu mujyi wa Uvira kugeza ubu usumbirijwe na M23 ngo zaba zamaze guhunga zigendera, dore yuko inyinshi ngo zamaze kumanika amaboko zikaba zagiye muri M23, izindi zikaba ziri kugwa gitumo n'ingabo za M23. Andi makuru avuga ko nyuma y'uko leta y'u Burundi ibonye ko M23 iri kugenda itsinda ingabo za leta yaba yakuyemo akayo karenge, ikaba yatangiye gucyura abasirikare bayo bucece. Ku rundi ruhande mu murwa mukuru Kinshasa hadutse ihangana ry'impande ebyiri, hakaba hahanganye abaturage bavuga ururimi rw'igiswahili ndetse n'abakoresha ururimi rw'iringara ndetse n'izindi ndimi bazwi ku izina ry'abakinwa. Abo ngabo ni abaturage bahariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Usibye guhangana ku mpande z'igisirikare no ku mpande z'abaturage ubwabo baba bakomeje guhangana, buri wese ashinja undi kuba nyirabayazana. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yemeje ko yiteguye guhura na mugenzi we Donald Trump wa USA bakagirana ibiganiro byo guhagarika intambara na Ukraine ndetse bakarebera hamwe ku hazaza k'umubano w'Uburusiya ndetse na Amerika. Aba bayobozi bombi biteganijwe ko bazahurira muri Saudi Arabia nk'uko byasabwe n'umukuru w'igihugu Donald Trump. Tugikomeza mu makuru agezweho nuko Perezida Zelensky ngo yaba nawe yavuganye kuri telefone na Perezida Donald Trump bavugana ku byo gukemura ikibazo. Abakuriye amadini n'amatorero muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo bakomeje umurongo bihaye wo gushishikariza leta ya Kinshasa kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23, aho bavuga ko abaturage b'inzirakarengane bakomeje kwangirikira ndetse no kugwa mu mirwano kandi badafite aho bahuriye n'ibibazo. Burkina Faso yashyizeho igihano gishya ku mfungwa ziri muri gereza. Perezida w'iki gihugu Ibrahim Traoré yavuze ko imfungwa muri iki gihugu zajya zikoreshwa mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi maze ibihano byabo bikagabanwa. Ibi ngibi ni ibyishimiwe na benshi. M23 mu masaha 2 ashize nuko yigaruriye agace kanini cyane k'umujyi wa Kitambiro uri muri Kivu ya ruguru. Uyu mutwe wa M23 ukimara kwigarurira aka gace wahise uhashyira ibirindiro, mu gihe umutwe wa M23 wari umaze hafi igice cy'ukwezi utumvikana mu mirwano muri Kivu ya ruguru nyuma y'ifatwa rya Goma. Kuri wa 19 Gashyantare wigaruye agace ka Kitambiro, kakaba kari ku ntera ya kilometero 25 uvuye ku biro bya teritwari ya Rubero. Umutwe wa M23 ukimara
akimara gufata umujyi wa Goma kuwa 27 Mutarama wahise wegukira mu ntara ya Kivu y'Epfo ndetse uza no kwegukana ikibuga cy'indege cya Kavumu hamwe n'umujyi wa Bukavu. Kuwa 18 Gashyantare nibwo amakuru yagiye hanze avuga ko uyu mutwe uri kurwanira muri Kivu zombi kuri uyu wa gatatu ukaba watangaje ko wegukanye Kitsambiro. Amakuru akaba avuga ko aba barwanyi berekeje mu mujyi wa Rubero. Ku rundi ruhande kuwa kabiri aba barwanyi begukanye agace ka Kamanyora ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akaba avuga ko gahunda ya M23 ari ugwegukana agace ka Uvira na Minembwe bitarenze impera z'iki cyumweru. Ngayo nguko ni amakuru agezweho. Ikindi nuko Papa Francis arembeye mu bitaro, ariko kuri ubu amakuru yageze hanze akaba yavuze ko uyu munyacyubahiro cyangwa se nyir'ubutungane ngo yaba yabashije gufata ibyo kurya cyangwa se breakfast, akaba ari amakuru agaragaza ko yaba yatangiye gutora agatege. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.